Ebusuafo na watwimu ensembebre na akoso ewo omanga nemu na ansa na ejura ensemsem no kra ebetodwa no video babo nti a Ghana MPs ahodo a womo eda womayi ano womo ko nhyiemudie mu a no womo eteki a stand fa LGBTQ plus ehun sensem a abeto ahwe wo Ghana ha obi abeso hu emra no emu eye na ebusuafo sa enhyiemudie no hyase no empire akasa empire de omudwe bi edi egu honom akasa na nya no mode esirade se wo ma no tumi emra wiase oman Ghana mu na se embedi juma entia amanfo a wo wo LGBTQI semsem you na empire na wo ebo no hu video beto Jonas abre ebra ejira ensemsem na ebeto dwanom Ghanaian movie actor ebiemu nso no wasa film producer sa ebiem so esa etonyom mechire abrantan din ade Kobi Rana ekofa MP fo yi video womo etusa anamono ene tese ebusafo ode ebetu dwana ensem a wo tro wo ase ene se Ghana ha agrudi de yende pa enibri aba a tese ejura yeku amanfo military fo bo emebnutu Ghana fo mo ye armless a tese womo demonstrating for mo right ebo mutu no MP fo so gudan ba kumu en mo bomba na se tese ejimi fa na se ebo krapo no nimdia pa de bi ni ebenifo mu a womo di etu anamo ede afa omayi ehun na no na so this asem no ebetu dwa no Ghanaian blogger na say so no so nsem deja Ghana ha obi aka no ase weja leke yi akofa abra kokko a ehun nsem eto aponte mechire Nkonkonsa Nkonkonsa okofa Rana Kobi Rana nsem oka ede betu ni page blogging about it said onu Rana na crap police ya bon din there so onu so ye gay musician bia bon din so again gay Kobi Rana be ka say members of parliament bompai instead of say womo bompai stop LGBT instead of some more focus on killings of the youth and now fix the country campaign and so man Ghana mu headline cancer Nkonkonsa wo Nkonkonsa blogger wo de etu dwano no na de say ahye Kobi Rana gufu a efi nura dai de Ghana social media so enye komie ensem de wo dwi bipa egufo ma enya secretary say wo sha se no wo oti Eugene Nkonkonsa won kese pass wo hwe nu ye no amfa na asem kra ma no ho enye sa pa dia ene na chese wo man mu ensiro mu mienu se wo mo etina emu na wo ma no ensi ho no ma wasan ababiem a chese foforo wo de aba bonten de akwase de we de so wo me na wo de me be your blogging na wa se me na ma manfo atwetwe me de na musu me makwan ma manfo atwetwe a chese Kobi Rana atabadi blogging ejuma aya sabre odi Nkonkonsa Eugene Nkonkonsa ni secret ahudo bi anka enna bontim wodi abeto abonte edefa abrante no ehun na ebusafo yanko Kobi Rana na nsem no de beto udwa efa Eugene Nkonkonsa de na eninas Nkonkonsa ansa na kra no meka mo se edwekwa boye chidom ema ede ejumeje ebremu ochade herbal center oyare no se na sifati bia se woni pedwem o se wo huna mani se yare krankro bi na beso so odi hu a bia enye ya na pokra hunhum bi na teto nyankopon oduma ko ochade wa che omo achede a won wantimi ede ete yawete enti se na oyare ntebia ha biem ensu hu biem bra omo akache omo asoye na omo ntimi enye wo sa emwa na won so sipi ne sita na braba wo bo no entimi nkoyi efon fo numbers na echego awaso ana se promochi apan ewo dansuman ewa kra haya ede biem so no tamale no ewo northern region na ebisofo we de ye Kobi Rana ne nsem ode abetu dwa no ewo say I see the media twisting the story to protect you, Eugene, at Nkonkonsa, because you are one of them. Also pretending or too stupid to see your evil intentions. Now you know how to post Rana music. What happened to posting only rubbish about me for your dogs to bark in comments? You repented overnight? That tree newsreader and that girl who ushered at the event. Are you done? Does your wife know that too? Yo, I would block the stupidity out of you. You want crazy. I have been quiet all these years because I don't want to give fools promotion.
You post good stuff about some celebs and tag them for mobile money, and you destroy others by posting shit about them for fools to comment to increase your followers because you feel you like violence. Bitch, violence is my orgasm. It go over you. As I said, and only Kobi Rana the punchlines as I bring one money at the akoma usually in cancer dona any as Nkonkonsa. Ne buso for abranti a waka no asema waka master media family de keka unia no. Oya abranti a oya obema warifo a o wanyina ono so eye actress Victoria Lebene. Na already na ensem de dada e wo wa e hangi a warifo yi ekomu eye abuna kokko ni revelation bi o de betu ja about eye Eugene Cancer Lake and Waleke no pay. Na they see a day Kobi Rana so di bi e beka wo say eye chief presenter bi so wo a Eugene Cancer yi e fa na enya secretary ni je say ahye bi omko share wo event bi ase what afan wasie ele ensem no eni enya yinete ensem we se begu o ma wadi o se be 20 awale no se ensem e de beba e wo manga ne mu de sa brede na hye sekre ni Eugene Cancer wo be react to the issue but nia efi video MP4 bomb paye about LGBTQI. Just a plus they become one more paye say na mean si won ko figure na no Kobi Rana beka wan asem e de e join set no connect ya Kobi Rana so blog here and am bacho Eugene Cancer blog here o ka say Kobi Rana no e gay so we gay tin o ka say tia MP4 no and say akofa nsem nya aba ne obi awade ya anwe ho se empo betimi asana na se betimi edua wade na se de nsem bi se abetu dwa na ne niam no amanfo so hu ne se dabi Kobi Rana no so do say Eugene Cancer one way or the other wa fom no o teki ensem no in a way bia amanfo enhu ente na see san se ade MP4 ni incident no da esi no na de chie na tese ejura incident no ebe si enti so oka se what the ejura incident shooting na cause ejura e dey connect LGBTQ empire MPs for ko boy ya na cause akwete do ye nhwehwenim kan bi se because ensem no mienu e match and say the same day na ejura for ko demonstration that same day na no mbom pa two different days eti na so no so kwan bi so no ofum se or this video no e ba o de be gu MPs no ma sana so de be gu omo enimtia e wo madwumadi mu enti na ze Kobi Rana nsem no ho no kaka no fom na so Eugene Cancer so all blogging asem o di gay tag no to Kobi Rana so no so ko fa nsem we hita se fa no wada beto aponto so honom so amafo nse Eugene Cancer mu no onim se no keka dada enti wonyai se engofo nsem wo hwehwe mu no wode engofo secret beto aponto se so wo bon a yese ye ntete ngum nti na yese de Eugene Cancer akofa abeso ono emu ene na wade ono ne yire entemu no entemu so fo nsem no de bedu ni me see I say wow she tie mu ensemi wade nchefa ho anything momodi ana fa to en e wo comment section na bi so share video way on all the social media platforms follow @tumagh on Instagram Twitter so @tumagh_ Facebook @tumagh mo so mfane matena dwade so e de abeso ma kire mu emu ya matese mo so nya mo honte ase me di ana na ama obiso nya me e yatuma you say dey shabi makramunya.